Nai. Naon jang? Aing ngarateung nai buka aing nai. Nyukur yuk. Nyukur. Oh. Pang cukurkeun aing. Ayo. Anak di pinggirnya. Di mana di dia? Oh. Ayo kat gunting sahalanya. Oh. Ayo. Jadi bae jang. Di nya. Oh iya aing. Weh, nai. Kabila bina amat saya nyukur. Aing belain sih sama dibebelit. Keren tuh gunting. Kenal los lah aing mah asal ampuh bae ibu aingnya. Coba ke gunting ya. Buset. Ibu buka panaon yuk. Kenal Norak. Birakulah. Aduh. Bantu yuk, ayo nyukurna. Oh, sama aja. Oh, segera tuh. Coba jajal. Berak tuh. Oke. Aing mah nyukur kan make bedog. Astagfirullahaladzim. Kenaon? Hai pelingan. Iya gitunya nungin arat tuh kayak tadi nara rancang. Sial jasa beling. Jangan doang. Duh. Gua ada cukur benar. Sama ada jajan berat ieu aduh aing perih. Dan kesanggup lah orang mah. Kesanggup. Kesanggup naon ieu? Bawa bae ka tukang las bawa bae. Woi, Nai. Ceker nyukur. Aing ngukur buk manehna. Kita turak-turak pakai golok segala tanaman. Bener sih lah. Dulu aja mau ke tembaga Buk sih. nake jelo, kosong buut. Alujak. Coba sih ya, kan itu tah bawa tah kamar yang menyerah. Ka ieu bae kitu nya. Ka tukang cukur belah itu tuh. Kasih boy. Bukan main urak yo, buk sia da. Belum kasieu. Udah saya tuh antar aing. Geus ayo. Ayo, sekali itu lah. Ayo jadi tukang cukur. Cukur buk aing teh ampuh. Naon deui. Mogok teh ya. Woi. Kunaon? Ieu motor aing teh pugu-pugu aing mah lieur. Motor aja kok goreng. Nyondek OTW aing. Pokok. Oh, teh hirup. Teh juga bawa kalian deh beureun. Ini kok kira ka mana? Ayo. Oh, aing poho. Aing. Wajar Mel geus kolot. Oh. Oh, aing. Cenah naon ka dari ieu? Aing nyukur. Saya lain bisa nyukur deh. Bisa sih. Tak coba tak. Aing nyukur ya. Aing bukan ngaratur. Bisa ramah amat buk lagi deui. Oh, emang aing panjang yo. Seram. Dulu nih paranjang gitu. Oh, aing panjang yo aing lah aing. Tadi dem aing ndak di kos awewekeun teh kumaha sih kosna panjang teh. Cak aing mah sayang but gitu. Udah. Aing mah bingung aing mah. Bingung. Loba-lobana jelema ngaledakan buk aing deh. Jadi sih dia bener nak nyukur. Oh, Saya ke dia. Diok, Gimana? diok, ini tadi diok. lah kakak atuh. Yeay, sayang dicukur bu. Cukur. Aing gerak. Iya bu. Dia pun terawang heula ge, geus ngaya anak orayan doang. Oh lah buk aing mah. Bala jasa, lain naon, aing inggis, dipatok dia aing. Emang na buk aing mau Geus tah lo ngomong ke cicing, sampok di Ulusia. Aing geus gerak atuh lah. Wih, Sek. Kenaon? udah amat. Bira aku Roma. Jadi ieu gunting mani ka meloy. Aing geus buk aing kos bersih. Iba tanda aku gunting. Udah kadang aing buka alatkeun jadi. Bukan ada manjur ya. Aduh, aing mah bener belin. Mel cak aing ge, ieu sarona we teu ejreg gitu tukang cukur. Oh, ja. Pahat beho. Pahat. Dia Masya digosok. Allah. Aing dipahat buka aing emang aing kayu, kos kusir aing dipahat. Anu penting mah beunang. Lu jajal be, coba. Kalau geus ge lah sama banyak siapa emang nutur we mah kan tukang cukur mah. Mah pahat ge. Teu neurakeun ya. Biar aku sih teu nurak. Kuat amat sih buk si benjol. Aduh, Kumaha tuh ieu? buat Coba jam beretan. Jangan deh alat.
Pacul bae gitunya. Oh, coba aja. Siap kami bida amat sih pakai pacul. Siap bro, oh didudukeuna. Lah boy pakai pacul malah. Woi, saya kemana? Boy. Itu masih. Mana ya? Coba dengar Roy. Jangan itu dia. Tuh Roy, mana tuh? Mana? Tuh, coba. Kesker. Siap bego. Siap kunaon sih? Lompatan yang bener-bener aing kieu. Kau sia. Hai tadi yo. Naon? Aing tadi nyukur kasih naya, tuh bisa. Ayo. Terus kasih edit. Pira aku aing nyukur sama kayak betiyo. Nah, pakai pacul. Bego beneran. Aing bakal aing lupa ge. Sekarang di dia. Tuh aing nembak manuk. Aja mulai manuk nak. Can Bukan nembak, dia nabrak ayam. Dia aing nembak ke dia. Mana manuknya dia? Tuh tadi begitu tuh. Mana? Tuh begitu. Oh itu.